Znači moramo da se suočimo sa problematikom, moramo da isteramo stvari na čistac i jednostavno to mora da se uradi. Danas je potpisan ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, ljudi se plaše tog ugovora, misle da to ne znam, Bog zna šta. Suština tog ugovora je vrlo jednostavna. To je ekonomsko-trgovinski ugovor koji govori o tome da su približene i otvorene granice Evropske unije i Srbije. Znači pod povoljnim uslovima ćemo izvoziti i pod povoljnim uslovima ćemo uvoziti. Biće nam pristupni evropski fondovi i direktna strana investiranja i to je suština priče. Mi se tu odmah vezujemo za Kosovo, mi se tu vezujemo za neku priču koja jeste problematična. Dotaći ću, evo imamo još nekoliko minuta, i tu temu Kosova. Svima nama je Kosovo u srcu. Niti Srpskom pokretu obnove možemo da kažemo da je miliji nego DSS-u ili Srpskoj radikalnoj stranci ili nekim drugim strankama. Naravno da je to tako. Mi ćemo u narednom periodu sa jakom Srbijom gledati da Kosovo vratimo tu gde je uvek bilo. Ne samo da bude u našim srcima, nego naravno da bude i deo naše države kakvim ga i smatramo i dalje. Mislim, to je jednostavno za sve nas u Srbiji jedan aksiom. Da li, gospodine Prvuloviću, postoji bojazan da će se republički izbori reflektovati na lokalne? Mislim, prilikom zaokruživanja? Pa, apsolutno da. Znači, za male stranke to i nije povoljna neka priča, ali za ove velike stranke, znači, Srpski pokret obnove, znate da je u koaliciji sa tim demokratskim pokretom i mi jednostavno podržavamo tu priču, ne da li nam je bliža Evropska unija, Rusija, Indija ili Kina, ne. Mi sa svima trebamo sarađivati, moramo pogledati gde se nalazimo i da iz toga jednostavno izvučemo jednu najbolju priču za nas. Sa tom najboljom pričom, sa tim ulaskom u Evropu, sa tim našim izuzetno dobrim odnosima sa našom braćom u Rusiji i naravno sa Indijom i sa Kinom i sa svim drugim zemljama koje se sad pominju iznenada kao neki naši partneri, mi moramo da sarađujemo. Glavni uvoznik robi Srbije je Evropska unija. Znači, mi to moramo da poštujemo. Glavni kupac ruskih proizvoda, energenata, pre svega i ostale robe, je naravno Evropska unija i Sjedinjene Američke Države i sve zemlje, znači, tog zapadnog sveta koje mi moramo da stavimo pre svega kao zemlje koje su naši partneri. Sa takvim partnerskim odnosom oni će nama pomoći, a mi ćemo se u celu tu priču denuti na najbolji mogući način koji će biti naravno dobro za nas. I naravno da polako i rezimiramo večerašnju priču. Vi ste već dosta poruka uputili gledalcima tokom ove emisije, ali evo jedna završna reč sa vaše strane u večerašnjoj emisiji. Svim građanima, sugrađankama i sugrađanima u našoj opštini poručujem da podignemo glave, da ne stavljamo probleme pod tepih, da probleme rešimo jednostavno zaokruživanjem realnog broja na izborima 11. maja. Da li će to biti broj 8 Srpski pokret obnove i naša lista koja se zove da pobedi Knjaževac, da izgubi beznađe, korupcija i kriminal, ili će biti nešto drugo, neka oni sami odluče. Oni znaju ko sam ja, znaju ko je Srpski pokret obnove, znaju šta je uradio Srpski pokret obnove u posljednjih 18 godina na političkoj sceni u Srbiji i nadamo se da će oni to prepoznati i dozvoliti nam svojim glasovima da 11. maja uđemo u Skupštinu opštinu u Knjaževcu. Pozivam ih da im ruka ne zadrhti 11. maja, slobodno neka glasaju, a mi ćemo, ako budemo podržani s njihove strane, naravno njihovo poverenje iskoristiti na najbolji mogući način po njih i po nas u Srpskom pokretu obnove. Gospodine Prvuloviću, hvala vam na gostovanju večeras. Hvala i vama na pažnju. Do sledećeg viđenja. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Politika danas. Gost je bio gospodin Miroljub Prvulović, predsjednik opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove, ali i predsjednik okružnog odbora Srpskog pokreta obnove i član glavnog odbora Srpskog pokreta obnove. Hvala na pažnji i prijatno.